Ntimeleng ke le dumediše letšatšing la lekgoneng la bohlano mo e leng gore ke taba yaka le mankoko baby go tla mo bogetseng goba o tsheletšeo le gona re na le o mongwe wa basadi letšatšing la lekgono yo re dumela gore ge re fetša go boledišana le ena re botša taba ya gagwe wena o tla bo ithutile tše dintšhi ke Helen o ga Masemola re ke mo dumediše o silent tobela Thabela mankoko. le tsogile la bana tlhogo gabotse Re tsogile. wa tseba kane ba o ntlhaloseditše gore Helen ke mang e fela ke dumela gore wena o ka kgona go tlhalosetša ba ba bogetseng gona bjalo ba ba tsheleditše gore Helen ke mang. Helen ke mogodi, Helen Masemola, ke morwedi wa Ntladi le Melita Masemola. Gae ke ka mo Boyne, St. Agnes. Okay o gopela gore tša tlo di hlalosang o ka di hwetša go dikgokaganyo tša leago ke timela go YouTube ke timela go Facebook o tlo di hwetša gona mo Thobela FM yaka o no nyaka fela taba ya ka le mankoko baby ke a tseba gore leeto la gago la bophelo le bile boimanyana o gotse ka gae le bana ba seswai o paletše go ya diyunibesithi morago ga marematlou wa gapeletšega go nyalwa ka gare ga leeto la gago la go nyalwa go bile le tše di botse le tše dimpe nko gore tlhalosetše ka leeto la gago. Leeto la ka mankoko le bile le boimanyana. E fela le ntirile gore le hono ke be ke le motho o ke leng. Go na le tše e leng gore di ile tša koša botlhoko e fela go na le tše di botse tše di diragetšeng. Ke ka moo e leng gore le hono ke moo gore ke tlhotlheletše ba bantši gore ba tsebe gore bophelong le ge o ka tsamaya tsela e boima e fela mafelelong e go bopa gore o tlo be motho o mokaone. Go be go le bjang ka gae o Silent ge le gola le ba seswai? Go bile boima kudu mankoko, go na le matšatši a mantši a gore beng re sena dijo kudu ge mma a be a palela ko gore a yo rekiša. Motsadi wa rena papa o be e le moruti ka mola St. Agnes o be a sa šome. Mma o be a rekiša di-fruit le di-vegetable mola Boyne taxi rank. Ge a be a le motswetši bjale ka ge re le seswai go be go le boima re be re bolaya ke tlala ke fela re godimo. Ke a tseba gore wena go bile go ba le mo e leng gore o rile o na le mengwaga e senyane wa bona gore go boima nke ke emelele ke bona gore nka se dire se sengwenyanana ke ipotša re ka mengwaga e senyane go be go tseneng ka kgopolong ya gagwe. Ke be ke le ngwana bjale ka bana ba bangwe ke ya sekolong ka nako ya break re tla gae a gona selo nwa metse o boela sekolong. Ge ke boa sekolong go sa le bjale re be re robale go sena dijo. Tšatši le latelang tlhaloganyo ya mpotša gore maraka gore mma o be a na le go ya mola Boyne a rekiša ditamati ge nka ya mohlho mongwe sentonyane nngwe nka tla le yona. Ka mahlatsi ke rile go ya maano a ka e be e le gore ge ba lahla ditamati tše ba reka basadi ke tla topa tšeo ka reng di senyegile maraka yo lebelela mohlho mongwe ka hwetša tše dikaone. Ka nnete ke ile ka hwetša mogwera wa mma wa ileng a fela a lahlela tše dikaonenyana tše ke di hlatswitšeng mafelelong ka di rekiša ka kgona go reka bupi ka ditamati tše la raja sopo ya ba ke mo mma ileng a kwa bohloko kudu fela di fetile re bophelo bo tšwela pele. Wow wa tseba leeto la gago ka nnete le bile boimanyana ka baka la gore ga go a felela moo o rile nakong eo o tswelelago marematlou ya be le gore tswelela ka nako e tee le buti wa gago go diregileng gona fao? Go bile boima mankoko ka gore o mogolo a buti bešitše e le morutiši. O ile a re yena a ka se kgone gore a ka thušana le mma ba iša batho ba babedi sekolong bjale go tla išiwa o teng e leng mogolwane. Ke ka fao nna ke ileng ka no fetša ke no ba ngwana wa ka mola Moria ke ema ke diang ya ba gore ke kopana le monna wo gana ka mola Moria yena ebile e le leloko le le swala kereke. Ai wa re ke goditše ka kapa she gabotse ebile a se tsaba gore ke tla re ke hweditše ka kapa yena ke yena ileng a phusha gore a be a fetše a nyala ke be ke gana ke be ke sa di. O bona le mengwaga mekae? 19. Wa nyalwa ka ge ba reng mma le papa ba re go lokile ngwana. Gabotse batswadi ba ka ke bona ba ntlhotlheletša gore ke nyalwe. A tla monno a tsena ka gae a ba dumela go nyala leeto la gago la lenyalo la ba bjang? Ebile boima kudu ka gore sa mathomo ke sa le o monnyane a ke tsebe gore ke dira le yena ke nagana gore o be a sa tsebe gore o dira eng.
e fela ene kudu ge re ka lebelela taba ya segagaborena gore ge o le mosadi o namile o latela se monna a se bolelang ge e ba ke diphoso e no ba diphoso go tswela pele yalo go sa šome o le ka fase ga monna o le ena e sa leng o monnyane tlhakatlhakano e no ba ntši ge wena o bo o na le mengwaga e lesomesenyane yena o be a na le mengwaga e mekae yena o be a mpheta ka e mene se ra gore o be a na le 23 o boletše ka mokgwa e leng gore ka lenyalong la gago le feleditše le ba le segadikane ka mengwaga e lesomesenyane yena a na le 23 segadikane sa thoma bjang bjale segadikane se thomile re šetse re godile le bana ba godile ka gore re be re šetse re tšhentšhitše le tumelo re sa le mo go ye ya senteng ena a se re le go ye nngwe ya IPC ye e leng gore a kere e a tlhotlheletša gore banna ba ka nyala basadi bjale ke mo e leng gore sethepu se ile sa fetša se tsena gona re emenyana moo ka segadikane ka baka la gore ke nyaka re sepele leeto la gago la lenyalo re ke gore go bile bose kae go bile boima kae o ka re tlhalosetša gona fa gabotse go gontši go be go se bose ka gore ge o sa šome o emetše gore monna o ya mošomong a boa ka gae a dirang nako e ntši o bo hwetša e le gore re na le go tlhaka ka gae go ntše go le jwale ka gore sa mathomo o be a na le baratho le motswadi o be a itšhomela dikitšhene baratho ba be ba le e be e namile e le gore ba ka fase ga gage bjale kgwedi tše dingwe o bo hwetša a se a lokiša mašeleng gabotse re be re fetse re tlhoka tša go ja bjale e be e boela morago go mola ke tšwang gona ge e be ke gona okay ditlaišo tše di beng di ba gone e be bona ba tsona tšeo tša gore mašeleng a ba sa tle ka tshwanelo mašeleng a be a sa tle ka tshwanelo se sengwe gape se se beng se ntshwenya e be le taba gore o be a nyaka go ba le molao ola wa kgatelelo wa gore mosadi o swanetše a be ka tselae ge o nagana se sengwe ke moka wa se ganetša taba go ya gae le yona e be e ba bothata be re ya gae ka bo dikopano ge go tliwa bo moria ke gona o ya gae gore o ka no ya gae e be go le boima ene thoko e ntši e be e le motho e leng gore o be a le bogale e fela ka nako eo ke be ke sa bone e le gore be ke no bona e le gore ke ka mokgwa lenyalo le swanetšeng le be ka gona go fitlhela ge re ntše re gola ke thomo o lemoga gore a se ka mokgwa o swanetše o phelwa ka gona okay bana le na le ba ba kae bana re na le ba bararo e šetše le ba bagolo okay ditlaišo tšeo ka moka ba be ba di bona ba be ba di bona e fela ba tlwaetše šetše le phate ya bophelo ba ka gae a gone ka mokgwa e leng gore di ile tša ba ama ka gona mohlomong tša ba go batša menagano mohlomong gona bjale ge ba gotše ba tšea bophelo ka sepopego se sengwe gona di ba go ba ditše ka gore re feditše re ne ngwana rena wa mathomo wa mosetsana o imile a na le 14 e leng gore ge re ntše re phela ke e lebelela go ya ka nna ke tsebe go ba bang ke bona o ka re ngwana o hlokile lerato ka gae ga a hwetša motho mongwe a bona o ka re mohlho mongwe ke ka mokgwa lerato le swantse le be ka gona e no ba kgopolo yaka e fela le yena ke re o tla ga a tlhalosa ya gage e no ba taba tsa gore be e le bongwana le ba bangwe ba bararo le bona ba babedi ke bašimane o ke ena ngwanyana e fela e kere ke a ba lebelela ba go betše ka gore ebile o monnyane le gane bja le yena le papa ga ba boledišana o a lemoga bjang gore o na le HIV ke e lemogile ka morago ga lenyalo ka 2015 ke ntse ke le mmerekong ka no kwa ke tlhakatlhaka a botse wa ikwa ge mmele o thoma go marono go tša ono rawa e no ba mohlomongwe e no ba di malwetšana ya le gona letšatši le ke ileng ka re ke le mošomong ka ikwa ke dukologa ke be ke re ke lokela drip ya molwetši ke itšhentšha ka rai no nka sewe re ke no fetša ke phafoga ke ge ke šetše ke le high care ngwana ka swere maplomo e le gore bjale ke bima ka gore ke kae ba ntlhalosetša gore o ile ke mo e leng gore ba rile diteko re dirile ka moka re bone phošo nna go be go ka ba bjang re dire ya HIV ka ebile ke le nurse ao ke ile ka no lokologa ka go dira ke mo di-results di rileng ga di boa tša re positive go atlang ka kgopolong ya gago o lebeletše o bošetše o le ka gare ga segadikana goba o lemogile pele ga segadikane
no ke be šetše re fetile moo ke be ke tlhala be re tsene mo tlhalong ke be le nako ya be re dilana le divorce tlhakatlhakano e boleng ka gare ga yona ke go bo sepela leeto la tlhano le Go ra šala ka HIV. ke ra gore go šala o tlhakatlhakana ebile ba dira diteko ba sa bone selo o šala o tlo dira ja HIV o bo o amile keng ke yona tlhano goba e bo o no ba go tlhakatlhakana go la ga gore ke dilo tše dintši ka gore ke be ke dilana le tlhalo ka mo bjale ke swarane le mathata a gore bana eng le go mova go tloga mo be ke le gona go ya lefelong le leswa e be e le dilo tše dintši. go tlile bjang gore monna wa gago a re ke nyaka go nyala mosadi o mongwe o boletse gore le be le šetse le tswile tumelong ye nngwe le ile go ye nngwe tšatši la go boditseng gore ke nyaka mosadi wa bobedi go diregileng Gabotse ka baka la gore be re le mo tumelong yeo ke culture ya kereke mo e leng gore banna e tlwaelegile gore go a nyalwa bjale o be a fela e bolela ka gae mara ke no e tšea gore awa e tla feta bjale bothata bo bogolo ebile ge re le ka kerekeng le moruti o hwetše a bolela ka yona gore gane wa mo ganetša na ya ba gore le yena ka gae ga a fitlha o bolela ka yona gore gape bjale ba re o ka re ke bokoko wa go ema ka leoto le teng batho ba bangwe ba nyetše nna ka fetša ke re go lokile e fela nto nngwe e dileng gore ke fetše ke amogela ke taba gore mo tseleng ya rena ya lenyalo e be e le motho e leng gore a sanka ra phela re le babedi be go dula go ene wa boraro so go nna ebile nto e leng gore a le ge e fitlhile go lokile ka gore ga bjale nka sa go lokile be ke amogetše nto nngwe le nngwe wa boraro ye o ra gore mola wa nyalwang be go no phela go na le go be go mosadi o ene mongwe ge motho a tlo bala e o tlo kgona go kwešiša gore a sanka wa ipsina ka lenyalo la gago ga botse wa ba mosadi a nnoši monneng wa gago ge o tlo gore tšea sephetho sa gore wa tlhala e be le go go tlhagang gabotse a se nna ke tšereng sephetho e fela ke maemo a bophelo ka mokgwa bjale ka gona ke rile go bona gore re a imelwa ka mo gae ka gore e rile ka tlhakatlhakano ye ya ge bjale re le mo kerekeng yela ka fetša ke re nna ke a e tlogela ka gore nako e ntšhi re be re ge re kgakgane ge re ya go humana thušo ba ema le yena bjale ka monna ba re ge o le mosadi tseba gore o latela monna bjale go na le mo e leng gore ile ge motho a bala ka mo tlo kwešiša gore why ke ile ka fetša ke re ke a tlogela ke re ke ya ke sa kgona go ba e leng gore ba tla ba sa tlho ba fitlhelela buku ya gago o ka ba tlhalosetša gona bjale gore go be go diragala dilo tša mohutamang yona re tlo tsena go yona buka ba tlo ikhwetša ba bantši ba tlo e bala e fela ba ba go lebeletšeng ba ba go theleditše gona bjale o ka ba tlhalosetša re bile le dintwa tše dintšhi mo lenyalong la rena mo e leng gore ge re be re ya go kgopela thušo gantši dintwa tša ge re tsena kereke be di lokišwa ka kerekeng kudu ka gore nako e ntši o hwetše di tsamaišana le sethepu bjale be gore ge go ene ntwa nako e ntši gore ba itšeela ka mothokong la ntate gore ntate wa thieletšwa ntate wa latela wena bjale ka mosadi o hwetša e le gore le ge e le gore a wa kgotsofala mara wa tseba gore a gona nto o ka e dirang okay tlhalo ya lena e rile kana go bile le ye nngwe e leng gore ile ya dira gore bjale ke palelwe ke gore ke kgotlelele ka fetša ke ema ke botša moruti gore ke bona o ka re ke mo kerekeng ke dimo gore ka e tlhalosa yona yeo yo go dirileng gore go bile le mosadi wa be a rekiša di-takeaway ke tšere di-takeaway mo go yena ka palelwa ke go mmona ka gore re be le nurse re sa bonane ka di-shift ya ba gore ka baka la gore monna wa gage ke mokgotsi wa monna wa ka fa monna wa ka re o mphele mosadi ola ka mola ka gore a ke mmo a šomiša tšhelete a simple ya ba gore nako ya tsamaya tšatši le lengwe o la ra kopana ra šoma mmogo ge re šoma ke nyaka go tšea takeaway bjale ka mehleng bjale o a gana ra wena o pateng ya nkoša bohloko ka re no a ke re 500 e tlile ya ba ntwa ka founela monna wa ka re gape gane tšhelete a ra ke tla mofa se se le sa nkoša bohloko ke file motho ola ke boela gae ntwa mathomo ge ke tsena a re a ke tshepo re tlolala re sa robala ka baka la 500 ntwa ela ya thoma ya ba gore ga a sa nyako ntheeletša ka re gore a re bolele ka dilo tše di leng bohlokwa ke mo mathata a thomileng go golela pele ka ke apea ke no apea ga re dijo ke re a re bolele ka dilo tša bohlokwa ya ba gore o nkiša kae kerekeng ga a fitlha kerekeng a ba botša ke a bitšiwa ge ke fitlha namile
ba ntlhalosetsa ke ba tlhalosetsa side la ka ba re le ka seloshe ke 500 ka leka go bontšha gore a se taba ya 500 ke taba ya go tshepana ka gore motho o reng a be a sa mpotse gona wa ya sa kgone go bona gore o dirile phoso a nkgopele tshwarega ba re bjale ka mme o swanetse o dule o tseba maemo a gago ke mo e leng gore ke ile ka emelela ka botsa moruti ka re wa tseba gore ke eng nna mo ke bona o kare ke mo kerekeng e wrong ebile ge e le wena nna le ya ka le wena ga ya fela le lenyatso kare ke tlo atlhola ke modimo ke nna o la ka tswa ka nama ka tlogela ka thoma go apara maroko ka thoma go ba nna bja wa phela bophelo ba gago ka leso ka thoma bophelo ba ka leswa ke mo mathata a rileng ga a golela pele ya ba gore monna gore nka se apare borogo ka ga e le mosadi a apara borogo ra re banna ba babedi o ntšwela ka motse a thoma o change diloko tša di-gate ke namela ke agile legoto le legolo ka mo gae ke swanela ene ke tsamaya le setlogolwana be šete re ine setlogolwana se na le 5 years bjale ke swantse o kgopela di-next o bamphe dileri re namele le ngwana kore ke rile go bona gore e boima so ka re ke kgopela go tswa ka gae e fela ke kgopela fela mpete ka mogare ga motsupa nka humana fela mpete ke tswe re kgone go lokisa taba ya rena ke rile go tšea mpete a gana ka mpete a re go tswa o ka ne o tswa mara mpete ona ene ge ke re ke a lebelela nna go ya ka nna ke re mepete ka moka e rekile ke nna ke tšea diselipi ke a bea ke re ebile o mongwe o bo o thekgilwe ke tšea one wa go thekgiwa gore ke se ka robala fase ke ye nne se segomo ke dule kua re lokise taba ya rena ka re nka se kgone go dula ke namela le baagišane ba lebeletše ge ke robetse tšatši bošego ba mathomo ke founela ke maphodisa ba re gape o swere ba re o tšere phatlo ka gae ge ke ya go bona ke ba fa statement bjale ka ge e le gore ke be ke le motho a tsebegang ke be ke nese o e berekileng lefase le la ka moka dipetlele tša go fapana bjale maphodisa ba rile ba lebelela taba tša ka ba re no mara ga rena case ka gore ga botse le wena mpete o kwa ga gore kgopela go kopana le prosecutor re ko gore a re thuše e ke fitlha go prosecutor ile ya ba molwetši wa ka e be ka re a ka lla ke ga a mpotša gore e re ko go eletše divorce ke letše kudu kore ke nagana mengwaga e ka moka bana nto nngwe le nngwe a mpotša re ge e le gore ga o divorce tliša menwana ye ke case gora gore re tswela pele yo o dutše ka lenyalo mengwaga mekae 22 ge go tlhala bile ka morago ga mengwaga masomepedipedi gona jalo o tswile lenyalo la lena le fedile tlhalo e fedile le fedile bjale o ke nna ko gona ke ikhumana bo bjang bophelo bja gago gona bjale ka morago ga lenyalo ka morago ga go sotlega ka morago ga go tseba gore o rile o tsena ka lenyalong wa ba o hwetša o ipona o le HIV positive o ikamogetše mo e leng gona bophelo bja gago bo bjang 100% mankoko ntho e ke e lemogileng ko gore character kana character ke eng ka Sepedi ke be ke ngwadile e kopiše mo e ngwadileng character ya motho e leng semele sa motho ke ntwa ya botlhokwa mo lefaseng ge semelo sa gago se ka ba gabotse ga gona mo o ka tsamayang wrong bjale ge ke re ke a lebelela ke be ke le o monnyane ge ke tsena lenyalo be ke sa itsebe ka gare ga lenyalo be ke sa tsebe gore ke dira eng go godiša bana be ke sa tsebe gore ke dira eng ke ntwe ke bolelang gore semelo sa motho ge se ka ba diperesente tše 80 ke eng kana masomeseswai sarela ke nyako bolela Sepedi bokgoni le ge e ka ba 20% masome a mabedi aowa o ka gola e fela go ka hwetša le go ka ba le bokgoni e fela semelo sa gago ya ba tlhakatlhakana a gona mo yang ka bophelo ke seo ke ithutileng sona ke ka baka leo le lehono ke kgona go ema ntho nngwe le nngwe ye nngwe ya di-values jaaka ke honesty a botse ke yona ya mathomo ntho e leng gore ye ke a e rata ke gore e ba le nnete mo semelong sa gago dilo ka moka di tlo tsamaya ka baka la gore be ke nyaka go tla gona mo ko go botše gore nka se re le lošitše ke tšhelete ya typeway go na le tše dintšhi tše leng gore di be di diragala go bo ka topa se setio ba tše pedi wa re tše di tsene ka lenyalong la ka tšang dira gore ke re a nka sa gona e ka ba dife tlhaloso ya gago ya gore nnete ke yone e nyakegang ke engwe ya tšona nnete ke yona ya mathomo ye e leng gore be e re lweša letšatši le letšatši ka gore dilo tša be a di dia ge ke re ke a bontšha ke taba gore
se ka lebala gore mosadi kore ntwela e be le yona e tshwanetse o ne o latela le ge a le wrong. Okay. Se sengwe gape ke taba yane ya go bonana le basadi ba bantšhi a ke gopole le o tee ke ile ka mo lata kare ene o be a lata batho ba bagolo ba e leng gore ebile o ka se kgone le go kore nkile wa bona ke e nngwe e le gore e be re loisa ke ipotšiša gore mohlomong batho ba modimo a mpopa ka mokgwa a tshwanelo mara ke re ke a lebelela a se gore ba mphala batho bale kore bjale e be e le tše dingwe tše e leng gore be di ntlhakatlhakantšha gore tša gore loisa ka gae gape le kgodišo ya bana e be le motho wa go betha kore O ba ngwana o betha be a le tla bana. bethwa ge e le gore o nyaka gore o alwa o tlo tlhakantšhiwa le bana gape be a sa nkwešiše be a bona o kare ke motho a sa felelang ka gore nako e ntši nna ke motho wa go rata go raloka le bana go dia mosadi yaka So jo be mosadi ka gae. o ba mosadi O apeye o tlhape o ene tule ke ka be gae ke se ka santse ke raloka le nnile bana. lena ee a ke wa gopola gore ge e be ke sa tsonya le be e lokile ka gore ke lele mara go ntse o gola batho ba bitsana bo baby nye gore o itliša ka gaya o thoma nyatša wa bona dilo tša go tshwana le tšeo kore o ne go fetša o duma o ka re nkabe bophelo bo e ba ka tsela e go o ka re o leka gore wa itliša ntho e o namile ke taba gore E swantse e be bopapa go mamma. bopapa lena bopapa dilo tša go tshwana le tšeo O ithutileng ka gare ga leeto la gago la lenyalo go fitlha gona bjalo mo e leng gore ke wena le bana ba gago le mošomo wa gago bjalo ka mooki? wa tseba mankoko nako nngwe ke re ke dutse le nna ka ba ka sega ke le gare ka re yanne ka gore ke dilo tse dintšhi tse ke ithutileng tsona mo e leng gore nka kgona go botsa le batho ba bantši gore go ka phela ka tsela e le tlo ya kgole kudu bophelo mara nto nngwe gape e kgolo e ke ithutileng yona ko gore pele ga ge o ka dira nto nngwe le nngwe mo bophelong go kgonthišiša gore ntwela o a kwešiša ka yona ebile o e loketse gore o e dire ka gore gana mola ge nka be e le gore a se taba gore ke ile ka tsena ka rale ntho e ke beng ke e bolela ka taba ya ditsebi tša monagano e botlhokwa kudu ka gore ba ka kgona go go tlhatlha ba go bontšhe gore a wa tsela eo e swareng ke yona goba ye e ka se tle go dira. Ke dumela gore o nyakile gore batho ba tsebe gore bophelo bja gago bo bile bjang gore ba kgone go ithuta se sengwe ka bona se o se dirile ka go ngwala buka re botse ka buka ya gago buku ye ya The Naked Truth ke ga botse gore ke e ngwale ke be ke sa kwešiše gore ke direng be ke sa tsebe gore ke diang ke be ke sa tšo hiriwa mo Intercare ke berekela mo Intercare the Greenery mo Polokwane go be go homotse ka gore e sa le msa practice ye la batho ba e tseba mo Polokwane bjale nna ke motho a tswang ka mediclinic mo e leng gore ke tlwaetse go šoma ene le ge ke le gae ke motho wa go ne o dula ke swera-swere bjale ge ke dutse ke emetse fela e molwetse a e tla go tle motho tlhaloganyo ya ntlela gore mara o ka dirang ka gore mo o ka se tle dilo tša go tša gore o bereka Intercare ka be ke tlela ke tlhaloganyo ya gore no mane re ke ngwale story saka ka gore bjale ke ya kwa gore ke fodile ke ya kwa gore e re ke ngwale bjale go bolela nnete le ba e leng gore mohlomong ba ka re ba e bala ba hwetša ba ikhwetša ka gare le tla ntshwarela ka gore e be e se maikemišetšo ka gore ke lekoše botlhoko e fela ke be ke gapeletšega ka ngwala story sa ka go tloga yona mengwaga e senyane go fitlha ge ke le 49 masome nne senyane batho ba ikhwetša ka e buka eo buka ye e gona ge o ka google o tla nkhumana e gona ka google ke mogodi Helen Masemola e fela le nna ke na le di-copy tše dintši kudu o ka ba botsa gore ba o hwetše bjang go dikgokaganyo tša leago ke gona mo Facebook ke Helen Masemola ke gona mo TikTok ke Helen Masemola nomoro ya ka ya mogala 0720562754 ke gona gape ka Instagram ke Mogorutse gape le gore o ka wa roka diaparo hei o tshwara dilo tše dintšhi ka nako e teng o sa le moruki le ka se sebaka le ka se sebaka ke moruki gana mo ke apere nna mo okay hai pele no ga Masemola nna ke nagana gore ke re ipsine go boledišana le wena tšeo o di boletseng gone bele di tla fetola menagano ya batho ba bantšhi ba e leng gore ba nagana gore go bile ka gare ga lenyalo wa sotlega go feleditše o ba le malwetse a go tshwana le ona o ikhwetša le HIV positive ba bangwe ba nagana go itšeela maphelo wena Šimo o eme ebile o ikamogetše o ipotša gore bophelo bo tswela pele bana ba gago ba sotlegile e fela o na le bona gona bjale ba tswela pele go gola bjale ka bana ba e leng gore ba na le mma nna ra leboga go leboga nna Makoko
ke ka mokgolong re fitlha mafelong ka gona ga taba ya ka le Mankoko Baby letšatšing la lehono ke timela dikgokaganyong tša leago o tswele pele go ipsina o boela morago le tše ding tše leng gore tše re fetile mo go tšona o kwe gore be re dira eng ge re bolela ka taba ya ka le Mankoko Baby go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.